Image TV yembirib singbo utam kumar nauremna tram noksari loinana ngasigi maroiba pau pijari. Trag ni suba Manipur Legislative Assembly mifamgi ngasi mari sanba numita House na bill taruk pass tokre. Systematic voters education and electoral participation gi matang da awareness program pak tokre. Numit manga ni subna relief camp manga da satrak pa workshop ngasi loisin kre. Loinana JMM bribery case ka mari lainana Supreme Court na takiba warepu Prime Minister Narendra Modi na taramna okre. Hauzik mapung iba pau lawi rasi MSME yawn bank tagi loan loribam miamda loan gi senpham thibada awaba mayok Nadanaba Lengakna Honagani Haina Semester Noctomum Birena Manipur Legislative Assembly for the Taj of Bikre Wapamasi Satay trying to Suba Manipur Legislative Assembly Mangani Suba Mipamgi Mangasua Mipamgi Nasi Marini Sanba Numiki Wang Pokumgi Matanga Operation MLA Surjikumar Okramna Hangpa Wahangi Pokum the Semester na Pongo Kibani Manipura Mabang Sahi May Humdagi Tork Liba Irang Asida State Asigi Semilonda Kayamna Amangba When Bage, Haibo Wang Asiga Renana, MLA Suzukumar Na Hanglakpa, Atopo Wahangi Pokumda Semester and High, RBI Sana Kanglon Matung in a Avatarba, Mapam Sing the Loan Gesentum Gamari Lenaba, Sendoi Laudaba, Kontopagi Wapam Yauri, Renana. State a sea or PM Asiga Mari Lenana, loan Loud was Singi, Sendoi Laudana, Laudanaba, Mamanga Kankiba Lake. Kontokpa Asi Makat Sangdahanba, Yagani Haibagi Tajabasu. Minister Peki Nakalaburamda Lajen Nariba Mui Singi Sentok Lehenaba Lengagna Pikiba Lupa Lissing Yankadagi Lupa Lak Amu Pawe Centrum Adu Loan Oina Pibagi Mauta Lengaki Mating Oina Piba Yabra Haiba Wanga Si MLA Suraskumana Tamki Mahagna Hai Lajen Nariba Sing Mayum Makai Maral Matum Punamak Mang Tak Labanina Maram Oiraga Piba Senpam Kara Aduna Sentok Nambi Lainaba Tabak Ama Mai Pakna Hodupa Hibasi, Taraiba Tabak Oiroi, Maramaduna, Loan Oina Pibagi Mota, Lengaki Mating, when Bill Hine Speaker, Kikutanga House Kilo Simba, Semester Gipping Sing Ki. Wapam Masi Matanga, Pahum Piraduna Semester and High, Lajanabas Singi Sentok Lambi, Lainaba Piki, Sempa Madu, Startup Scheme Gimakada Piki Bani, Maduna Miam, the Awaba Pibagi Wapam Late Haiki. Amrumda, Lengaki Tabak Torba, employees sing it Torop, Ase, Lakiba, Senba Sahi. Asidagi Horaga basic pay Kaktam Piraga allowance go on a pig and Haiba, Tonga do Alan Beni High Semester Makatan, Sendoki. Irang a cinemaram Oeraga, Lake Hidraba Mio Samaga Tara Marida ex Garcia sent from Picre, Lake Hidraba Singi Marie Mako, Tiduna Mio Amadalupa Laktara, Gisen Pamasi Pivani, Mitopta ex Garcia Piva Late High Semester NB and House of Tamki. Wapamasi question our Matanga Operation MLA K Ranjit Amadi, TS Location, Irang a Siga Marie Lenana, Paikat Kiba Pukat Kiba, Tongan Tonganba, Wahangi Pahum, Oina, Sub Semester Pikini, Semester NB and Makarta Aduna, how Kiba English singing a Sunakum Dogi, Megitang, Ahumdagi, Saliba, Sahigi, singing a Supna. Kunmarigi January Kuntramato Pawi Manunga Mio Saniga Kunmato Siki Masigi Manunga Mio Samaga Marpudragan Nipana Misamni Lake Hidraba Sing Asigi Manunga Tawain Ponta Pikraba Secretary Personal Singdana S Gershag Sempam Asi Karahena Aduga Lemhuriba Misam Singdana Mi Amada Lupa Sing Lak Tara Tragi Sempam Piva Hore Warhuriba Sing Atuba Pina Bahonagani Haiki Iranga Sigi Manungsana Hokiba Ing Lisinga Suna Kulum Dogi Metang Kungani Panda Sunugi Sunuda Kuki Kulai Paiva Singna Mete Kunja Singa Kutongna Bagi Todokta Tiva Kanga Lekiba Sahi Sigi January Kuntrama Toida Sarupolang Oina Pankiba Nangom Nevigi Pidana Leva ex Gra Numit Gersham Numit Mangani Pawi Manunda Piragan Haidasu Simisana Fondoki Nakalamuramda Hokiba English Singa Suna Kulum Dogi Megitang Humdagi Sahi Sigi Pewari Tang Kuntret Pauda Manipura Niom Kaina Sanglak Kiba illegal immigrant Kayano Haina Congress MLA location Halakpa Wahangda Simistana Haibamatum Asipawi Manunda illegal men marriage Lising Taruka Satret Nipuga Tarukni Manipura Sanglak Ki
Manipur gi ngakhaida niyom kain sanglakhiba mioi sing asi wahang pahong sathaduna biometric lorba matungda mioi sani ga yankhai ma pandi masa masa gi mayumda halan khre lemhoriba sing asina local population da tisin khidanaba lenga nga hangba temporary shelter home sing da akan section tharanga loina thamli haina makata nasu phongrokhi irang asina maram orega state revenue da sarangna lupa crore sanipan rom mangli senpham asi hengalakpa yana leidi adumakpu miyamna sagat liba wakhalon adu yaunadi revenue da sokloi haina semester enbrena phongdokhi calling attention matamda opposition MLA or Suraj Kumar na irang asina maram orga state asigi semilon da manglak liba sing asigi matang da pukhalaki ba wahangi pakhum oina semester na wahum ji phongdokhi bani state revenue gi matang da semester na irang asina maram orga state asigi apun bagi oina mangkhiba senpham di matang gi session da puthok kadoi ba gross state domestic product GSDP gi assessment tagi khangbangam gani haiki mahangna makhar ta aduna state asigi hojik oiriba phim asi yenglaga center na lupa crore samri ga lak nifugun nithoi mateng pinaba approve tawrpagi manungda ahan ba tangki oina lupa crore sani ga subna ahum ga lak kunga manga pirakre irang horopa matamda state revenue da GST hanthururabasu ngasi tamna hegalak padana tana government ki expenditure su handagi hegana sakhalakli haiki nakalamromda loni singdagi loan gi senpham kopinaba maitai tribe yonana taksilakhiba asigi matangda MLA TS Anun Kumar na calling attention da pukhalakpa wafam gi pahum pirna semester na loan gi sendoi lodabagi wafam leiribasu loan gi senpham kopiba haiba wafam asidi Reserve Bank of India na India ki kanun da yaudaba amadi state liability da sokadaba leibana khana khiroi haiki irang asina maram orega lalon itiki lambida sauna saitheng nangli haiba khangi miyam gi awaba sing asi yenglaga irang thopa matamda RBI gi market gi phangba yaba khudung saba sing phangba ngamnaba haukiba ing bisingani sumna kulhumdoi gi jun kulhumdoi da state asi kangrup ani irang na sauna sokhale haina lauthokhiba leikre masigi pahumoina RBI gi kanglon gi makhada haukiba english singani ga kunhumdoi gi me tha gi tang trani thoi gi sendoi sing loni singdagi khongat taba gi ayaba pirakre makhata na sendoi lodabagi matamasi sangdok naba loni sing na mari leinaba bank singda makhoina thengnariba awaba singi warol adu haukiba english singani ga sumna kunhumdoi gi September tang kun phawgi manungda Pisinana was Serol Toki. Serol talk to Nasu, Loni Singi Waro, Lakpagi Sang, Kahena, name given December Tada Amuk, Hanna, notice talk to na. Say Yesigi Mars Tap Hova, Sangdokle, Kamantuanba, Banktagi, Lokiba Longi, Apunba Senpam, Lupa Crore, Saniga Marpuga Mari, Loni Singi, Laktagi, Nasi Pava, Sunatagi, Loni Karna, Lupa Crore, Manga Tarukrom, Makoina, Nangliba, Saiting, Asigi Warol, Lankalakli, Makatana. Loan gi sendoi lodabagi matam sangdoknaba state lengak na center da taksin liba asi hena mai pakhansi hairbadi loni singda mari leinaba bank amadi state level banker committee gi mioi singa unaraga khudong sab asi lohona bhona ministry haina makhata na phongdokhi ngasi phamkiba mari suba mifamda house na bill taruk pass tawkhra bill sing adudi the Manipur names of places bill 2024 the Manipur goods and service tax 6th amendment bill Manipur fiscal responsibility and budget management 5th amendment bill the Manipur municipalities 11th amendment bill the Manipur labor laws bill 2024 amadi the Manipur prevention of malpractices in high school living certificate and higher secondary examination bill 2024 ni mapu pandaba lamdam amagi mongda lamnatraga mafam amabu thoningba mabing thonjil lakliba asi thinghonaba the Manipur names of places bill 2024 asi lengak na kumna khanaraba matungda pukhalakpani haina land resources ki thaupuriba minister N Birena phongdokhi lamdam asigi puwaribu ikai khumnaba utpa amadi thamlamliba pukai singasi ngak sendura thamba haiba se aikoi punamakki itaudangni ipai pu singna wana semlaga amadi ngak tuna lakpa pukai sing matamgi miror singna mahan duna lakli haiba wafam minister na house thamladuna puwariga sagwandaduna
लाक्लबा मफम कयाबु अनोबा ममिंग कया थोंजिनदुना अरानबा पुवारे म सेमदबा होनरकपा कया से मतम चाना थिंगौबगी तंगाई फदबा लाकपदगी कैबिनेट न कुमना खनरबा मतुंगदा बिल असि पुथोकलकपनि लोइना बिल असि सन्नबा हेक हौबगा अथॉरिटी के अयाबा यावदना ममिंग मथा थोंजिनबगी चनबी असि लेरोय हाइके पिथोकतना लेरकिबा पेंशनर सिंगी बेनिफिट सिंग सही असि अगस्त था फावगी मनुंगदा पिथोकनबा होनगरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना थाजब पीकी वाफम असे ngasi famkiba Manipur Legislative Assembly mifamgi question hour gi matamda opposition MLA ke Megasandra pensioners singi pithokna leiriba senpham sing matangda pukhalakhiba wahangi pakhum oina semester na phongdokibani semester na makhata aduna hojik phawbi oina pensioners singi benefit ki apunba senpham lupa crore sanipan ga 58 ga lakh 63 pithokna leiri haukiba English sing ani subna kulhumdoi phawda pensioners singi award pa senpham dagi lupa crore listing ahumga lakh 18 pithokna sumna tagi lupa crore samri romtamak pithokpa watna लेरंबनी अदुमोइनमक ममांग सही 2023 की मे तांग अहुमदगी थोरकलिबा इरांग असिना मरम ओरगा स्टेट असिगी सिक्योरिटी अमदि सेफ्टी की फिबमना ngasiगी सेनफम असि योरखिबनी हाइना मखाताना फोंदोकी ड्रग यूजर्स सिंगु ताथि ताओइना तौबिबा अमदि मखोइबु नमदुना लायंबगी थबक यारिबा मखै तौबिगनो हाइना मणिपुर यूजर्स कलेक्टिव MUC की को चेयरपर्सन KS बसंत कुमार फोंदोख्रे वाफम ngasi मणिपुर यूजर्स कलेक्टिव MUC केयर फाउंडेशन कोने फिंगोडेव कृपा सोसाइटी मैक्स पार्टनर NGO फोरम MNP प्लस सासो एंड यूजर्स मणिपुर सिंदुना पांगथोखिबा पाउमी सिंगी उनबगी मेफम अमदा फोंदोकलदुना बसंत कुमार हाई सही निफुगी ममांगदगी हौदुना ड्रग थिंगबगी थबक कया सथदुना लाक्ली ड्रग यूजर्स सिंगदा असुम अरान थिदना हेक्ता फुबीबा अमदी मखोइबु नमदुना रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंगदा थमजिनबगी थबक यारिबा मखै तौबिगनु ड्रग चाबा मियोय सिंग फादुना पुबगी चनबी अमा नमदुना अमदी नमदुना लायंगबा सि अरानबा खोंथांगनी मखोइबु निक्थिना ज्ञान ताहनबा होनबदा कैरोय लेकाई अचौब थौरांग कया लई मणिपुर की ड्रग यूजर्स सिंग मरु फंगना मुथतनबा मसिगी लमदा थबक तौरिबा मियोय सिंग अमदे मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना अहेन सेक्शन थौरांग कया लखोटपा मथौ ताय हाइनसु फोंदोकी Of course, Manipur is multiple issues that compounded our state. On top of that, economic deprivation. However, economic deprivation society or इंडिया की परफॉर्मिंग आर्ट की ख्वाइदगी चाव संगीनाटक पुरस्कार मना लाक्लिबा मार्च की तांग तरुक की नुथिल पुंग मरी ताबदा विज्ञान भवन न्यू दिल्ली दा अचौब थोरम अमग लोइना इंडिया की प्रेसिडेंट ना येंथोलगनी सही लिसिंगनी सुमना कुडिथोय अमदि लिसिंगनी सुमना कुलहुमदोय गी ओइना लेमजनिंग ओरबा मना असगी फॉल लाउथरोकपदा मणिपुर की आर्टिस्ट मा यारोकलै मदुगी मनुंगदा कंगलै माइम थिएटर रिपर्टरी की डायरेक्टर अमदि सेक्रेटरी सु ओइबा डॉक्टर युमनाम सदानंद सिंह बॉबी सो माइम आर्ट्स कोइना इंडिया की अमख खंगतपदा महाकु खलक मणिपुरी सिंगी मरक्तगी सदानंदना माइम हारिबा आर्ट फॉर्म असिदा संगी नाटक पुरस्कार की मना फंगबा अहानमनी मसिदमक रिवर्टी असिना ngамखै लेतना हराव नुंगाइजो फोंदरोकलै इंडिया की ओइना माइम हारिबा आर्ट फॉर्म असिदा संगी नाटक पुरस्कार मना पीबसी मंगा सुख्रै सदानंदना तरुक सुबनी हाइरि मांगना माइमदा हनबलेतना सही लिसांग सिंगना संगसिलकलिबा फौजंग असिबो मणिपुर लेंगा के आर्ट एंड कल्चर अमदी स्टेट कला एकेडमी लोइनाना मणिपुर मुसुंग मापानी संगनाइबा आर्टिस्ट कयान सखंग बिदुना इंखत पिरक्तुना मना असि फंगनबिगिदमक कंगलै माइम थिएटर रिपर्टरी की माइकेदगी तौबम खंग उलकले सदानंदना नेशनल अमदी इंटरनेशनल फेस्टिवल कया उठखरबा माइम लीला खर पलबदा सैथेंग मिरेल मसिंगा लव योर नेचर नो बजेट My Avedin Doll Singwa Yauri, coming ma'am theatre repertory group Ase, Korea, Greece, Macedonia, Armenia, Germany Singba, Mapam Singa Pangtokpa, International Festival Sing the Saruk Yauri, Amadi, Zati Tag Pangtokpa, Bharat Rang Mahosapta, Homlok Saruk Yakre, Roina, Meta Festival Lana, Manipur Ihan Hanbo Oina Saruk Yake.
Manipur United Clubs Organization amukogi miyeng makhada haukiba tha February kunga nipan dagi March Mari Pauba all Kaksing Kuno United Clubs Organization Akuko Kaksing Kuno na Joint Director District Veterinary Office Thawal Kaksing Kuno Veterinary Hospital Umathel ka kusam naduna satrakiba anti-rabies vaccination program ngasi aroibo oina Kaksing Kuno Kunkha Social Welfare Club KSWC gi campus ta hui masing yangkhai gi taret amasung hodong ahum hidak kapthokna loisin khre ahan banumita hui masing humbuga mathoi hidak kapthoki ani suban mitana hui masing marphuga humdoi amadi hodong ani hidak kapthoki ngasi soda club ki ground da hodong masing ahum hui masing humbuga taret hidak kapthokre vaccination program asida district veterinary office oina officer oina Dr. Y Gita Devi veterinary officer amadi staff sing RK Angosna SBFA Sanasam Dinesh SBFA KS Manglem Y Ibomsa M Syamchan M Priority M Haridas SBA na Saruk Yaki All Manipur United Clubs Organization Amukogi Maruiba Commissioning Dr. Norendro Tokchom Secretary General Amuko K Santos Secretary Organization Amuko L Pratap Assistant Secretary Organization Amuko Yauna Kaksing District United Clubs Organization gi Thomi Singh Soda Club Kaksing Kuno gi Thomi Singh na Saruk Yaki Pangthok Leba Thorom ase Amuko gi Leptana Sathrakpa anti-rabies vaccination program mari lainana Pangthok pani Makatana Manipur gi tongan mafam singda program ase Leptana Pangthok khigani haire Saliba tha asigi haukiba tang amadagi hauduna Russia gi kon Moscow da satrakiba mapan suba international tournament Moscow Wushu Stars 2024 da India gi mute sinduna Manipur da gi saruk yaduna sanakiba Hanjabam Langlen Tombina senior category gi event ahum da gold silver amasung bronze yauna medal ahum phanglakiba ga loinana Hanjabam Karnajit na senior category gi sanakiba da silver medal phangbangam khre tournament sida Hanjabam Langlen Tombina tongan ba event ahum da sanaduna atopa sakot laba leba kya dagi lakpa sanoi singa lamba tongnakibada event ahum haibade nan kwan da gold medal nan ganda silver medal loinana nan daw da bronze medal amam phanglaga punna medal ahum phangwangam kibani wusu tournament asida nupa gi senior category gi tawlu event ki taiji kan da Hanjabam Karnajit na silver medal ama phangba ngamki Bharat Sarkar ki Ministry of Information and Broadcasting ki miyeng makhada Central Bureau of Communication Field Office Sandil Sinduna Integrated Communication and Outreach Program ki saruk amo oina Seva Susasan and Garif Kalyan ki sahi mapan surukpaga mari lainana Systematic Voters Education and Electoral Participation SBEEP matang da awalak iban ha singbu bhap tahan bagi thorom ama live school sandel da ngasi pangthok khre thorom da Kaksing live school ki principal N Megamani school asima ki vice principal Tiken KLF ki ADM Anisna akhana mitung singwen saruk yakhi thorom dagi saruk ama oina CBC Imphal ki makhada Lingjel Social Service Society PRTS amadi Tapasya a Center for Performing Arts Artists singna pung solom thangta dhan solom yauna tongan ba cultural items singsu utkeboloina throm duga mari leina pangthokhiba quiz competition da makok mathang taklaba mahiroi singdasu manamathum yenthokhi loina miyam gi oiba rally natki Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEP gi matang da nomi goiba awareness program ama ICAC and Electoral Literacy Club Skula Women's College Nambol Sinduna College asigi multipurpose hall da ngasi pangthokre thomdu da CBC Regional Office Imphal gi program in charge TS Anthony S Skula Women's College Nambol Department of Political Science ki assistant professors oiribi Nodal Officer ELCCS Komolini S Kulu Women's College Nambol ki Department of Sociology ki Assistant Professor su oiriba AISS ki Nodal
Officer Dr. S. Vogendra, S. Women's College, Namboli Principal Dr. W. Robindrona, Atoiba Mitungnan Sing Amade, Resource Person Singwena, Saruyaki. Thom to the democracy set Palebak, Asida, Mara Setpa, Lengak Ama, Lainaba citizen Ama Oina, Kari Kangani, Mikalda Karam, the vote pigani, Kanabu Kangani, voter Amagi right, Mang Danaba Amadi, English Singna Panba, Lebak Ama Oinaba Honabada, voter Singi, Todangi Matanga, Wanganki. Throngi Saruk Amoina, electoral roll Sanba, election Pangtukpa Amadi, SVE Piga, Mari, Lainaba, Hiramda, open quiz competition Amasu Pangtuki, Amadi, Asumba Pahum Piba, Mairo Singda, Manamatum, Miatopagalina, cultural program Amasu Utki. Paliba, Langak Asi, Mit Namaka Pangdura, Sasun Tore, Mit Animak Pangduna, Lamda Masigi, Sarang Nava, Amadi, Gun Culture Asi, Loshinaba Honabu Haina, Nasi, Nongsub Impal, Palem, Ima Apun Balup, Nimpal General Secretary, Santi Lemon of Fondo Kray, Nongsub Impal, Palem, Ima Apun Balup, Nimpal Sendrangasai, Kasampat, Lairambi Community Hold Up, Satakiba Wakat Mipamda, Mahana Hai, Lamda Masida, Hauzik, Mitopna, Lam Munava Amadi, Maite Purupu, Tumkersanu Haida, Sanction Lagliba, Lan Asina Maram Oerga, Miam Hypam Topum Kangdana Awa Mayok Serak Asida, Gun Culture Ama Sathraktuna, Maram Sadana, Mi Paba, Punba Amadi, Pubagalina, Office Kaya, Maitaba, Lusimba Kayagi Yumda, Malsang, Amangata, Thol Liba Asida, Langakna. Akan bamieng sang biduna asingumba sathrakliba singa sigi matakta akan be action lokot piu haina phongdrokli santi haibasi mipung phuding na pami lengak na santi hanjile haina lawriba asida hojik gun culture ama mangda taduna leiraga kamdona santi leire haige dorimono lengak na santi leire hairiba asida sindung induna santi leiba adu original gun culture asi losinba tungda mathanatana santi haibadu hanjilakani maramasina Howzik Chathariba Assembly Session Asida, Matokram Santi, Hanjelakadagi Haibasu Kupna Kana Haningi Manipur Langana, Mit Nam Cup, Pangnaga Sasun Toribasi, Nimpana Pende, Maramasina, Kunai Asida, Awa Tariba Amadi, Kayamna, Soxil Libage Haiba Adu, Kupna, Yang Biduna, Mit Animak Pangduna, Sarang Ribasi, Loshinaba, Komjin Tasinaba Honabio, Amadi, Kukizo, MLA, Singi Matakta, Miamna. Action Lokotnaba, Lauriba Sisu, Assembly Session Asida, Kanaduna, Makoigi Matakta, Lokot from Tokpa, Action Adusu, Lokot Puhaina, Fondoki. The Manipula, the Bataka Seki, Granatani, Atu Targadi, Pekatosi, Munda Kanadi, the Rosida Hainingati, with Emilia Tarana, some Tarana, Sekari, Controlling Shimia, Pudama, Organization, Pudama, Love, Lerabani, I know one has a few up in the city, Masipuna Maseka, Maga, Sota, Torino, Moitaki, Shalobaya, but they have a set. Manipur Pazas in the Tiny and Dr. Himatam Natre, Pikabanga, Mami, Lobanga Maba, Uziki, Abdukimati, Sakolaba Matama, Mani, like Sugar Maramda, Uziki, I'm sense in the Pamatam, Asiam is the Amaga, is the Amaga, a Pikba is the so based and a Pikba is the Amabu, Economy, and Namsili, Harakan, and Namsili, Matam Dozi, Manipur Government, and Bigano, Aduna Arabia. Nasigi Wakat Mipamadu Saru Yakibi, Nesoga Advisor, Sinam Prakash, Loinabi, Sinam, Somolatana Hai, Haukiba February, Kulumdoi Kunmarigi, Ahing Noyaida, Kulai Piva Singla Yumda, Sanglatuna, Karigumba, Maram Amata, Pidana, Port Say, Tugairamba Amadi, Pikliba, Angang Singda, Kihan Kangalambagi, Tabak Sataramba, Tong Ado. Tamoi Sona, Noita Paui, Makatan, Assume Tonga say, Lamda Masigi, Mapam Amata Ton Bigano, Amadi, Lady Balanga Asina, Makoi Matata, Lakon Tokpa, Tabak Sing, Lakot Puhainasu. Why cut an every over the Tamila? How's it come by the way no idea, have the high, do it because Madu thing and nothing away in the Tamoso noise. I cut in at an exam. We do the exam of the career and what has to come by the evening, just putting so me. Collide by waiting on money, pattern the home is on video. Positive and target, even a hand like Pabum Hang, you look come here, it's the same. Hidden. MP CLMD MS Akpigani MSP CLMD MSP DCL G Kumja Lishinga Sumatram Panda Pangtu Kadariba
पांथोखिबा रिक्रूटमेंट रिजल्ट MP इलेक्शन ममांगदा हाइदोपियो हाइना कैंडिडेट सिंगी माइकेदगी अकनबा वा मणिपुर लेंगा की मफमदा थमलकले वाफम सिंग असि मणिपुर प्रेस क्लब ता पांथोखिबा पाउमी सिंग उनबा मिफम अमदा कैंडिडेट इलांगबम चावना फोनोखिबनी चावना मखा तादनो हाई हौखिबा सही लिसिंग अनगा सुमना त्रामा पंदा कौखिबा थबक असि हौजिक फावबा सही मंगा हेलबा फावबदा थबक हाइदोक्तना थमलगा अनोब रिक्रूटमेंट अमुक कोरकपा हाइबसि कैंडिडेट सिंग लाइबक थीबनी हाइबा थबक असि MP इलेक्शन गी ममांगदा मरी लेनबा सिंगना अथुबा मतमदा हाइदोक्ना होनबियो अमदि थबक खनकपा खनकतबदि कैंडिडेट मसा मसागी मराइबकनी लोइना थबक असि अथुबा मतमदा हाइदोक्पिदबा तारबदि JC गी माइकेदि अकनबा खोंगन कया जंगसिनबा सेम साबसु लोइरे हाइना फोंदरकले अदु थबक तो ओंतबियो सिंग कोइना सिगी प्रेस क्लब ता फंगन तंस अदु सी अमसुंग टीने अदु पोस्ट ती मसिंग जी यामरे हाइरिबा थबक सिन हाइदोक्तबा तारगदि कोइ मखा ताबा JC गी माइगैदि खाता कन खोंजन कया संसिन जरपनी हाइदना केसकी थोमिनाय पेरेंट्स इंटरजन मणिपुर थोकलिबा इरांग असिदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के तोंगान तोंगान मफम सिदा हांगलिबा रिलीफ कैंप तरेता संगफम लौरिबा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंगदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS मणिपुर स्टेट ब्रांच अमदी IRCS इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ना ngasi कोइने सतुना हेल्थ हाइजीन किट सिंग यंथोखरे IRCS मणिपुर स्टेट ब्रांच के वाइस चेयरमैन डॉक्टर लाइसरम मंगलेम सेक्रेटरी अथोकपम नवचंद्र ट्रेजर प्रेमजित नाउरोइबम शिलोंगदगी कृष्णा शर्मा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेटर RK देवतरंजन अमदी अतई वॉलंटियर सिंह सरुक याखी IRCS की टीम मसिना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबदा लैबा रिलीफ कैंप तरेत याम्बेम गर्ल्स हॉस्टल याम्बेम PHC क्वार्टर उरुप SH गर्ल्स हॉस्टल आइडियल गर्ल्स हॉस्टल बिरमंगोल कॉलेज CHC नोंगादा वांखई हाई स्कूल रिलीफ कैंप दा कोइन सतुना इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंगदा हेल्थ हाइजीन किट सिंग अदु तेंगबांग ओइना यंथोखी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंगनसु हाइजीन किट सिंग मतेंग पिबिरखिबा असिदा थागतपा फोंदरकले मसागी अनाब अमन मरम ओरगा हवत कांखतपा ngamdana famungda yataduna laiba Bishnupur district ki manung chanba torbung mayai lekai da leiba hana amuko gi president su oiramba hojikna amuko gi vice advisor oina leiba Dr. Y Mani Khumangi ana layang bada mateng oina ba apun mateng bang lup Tobul Indian Red Cross Society Bishnupur district branch amadi school pioneer committee Tobul na angam bas sel gi tengmang sing Dr. Y Mani Khumangi imung manung da khusina khre tengmang biba aduda apun ba tengmang lup Tobul gi advisor sing Dr. A Syam David Kamai lup asigi president Thaudam Syam Sundar secretary Dhiren Thokchom school pioneer committee Tobul gi general secretary TH Ningthem IRCS Bishnupur district branch के secretary Dr. S Roman IRCS Bishnupur district branch के joint secretary Elangwam Premjit amadi atai member के आसो सरुक याखे कुंभी Ideal Youth Development Organization कुंभी ना चलाइदुना हांगलिबा कुंभी अवांग high school relief camp ता संगफम लौदुना लैबा inmates सिंगना लानसिना असुकी मतिक वारे मखोई युमदा हंजिनबा पामले मखोई तंग ताबा मफम अमा लेगाक सेनबियो अमदि मखोई सेंथोक लैनबा लंबी पेबियो हाइना मखोई थमोइदा लैबा अवाबा कया मीडिया की ठोंगदा पाउदम लकली कुंभी अवांग हाई स्कूल रिलीफ कैंप लैबी कैसाम देवला कौबी चरचरामपुरदगी लांजिलकपी नुपी अमना फोंदरोकपदा मे अहुमदगी हौरखिबा इरांग असिना थवाइतसु हिंगलबदी हाइदुना लाजेन नरक्तुना रिलीफ कैंप असिदा लेरकपनी रिलीफ कैंप असिबु चलारिबा क्लब असिना मखोई अवाबा उबिदुना वखल नुगाइना लैनबा करीमता वाहनदनबा होनबी क्लबना नुगाइना थमी हारिगसु अखोई अवाटपा अमदि अदुम लैरी अखोई लेजद्रबसु चरा नामता चारगसु अखोई इसागी युमदा लैबा पामी इरांग असिना आंगांसिंग लाइक तमसु लोइन सोइरे कांसी मखोल खिंगबदा नोंगी मखोल ताबदा इसा सिंह लाइक पाबा याद्रे अदुबु इसा सिंह लाइक तमहनबदी यादबनिना लाइक तमहली स्कूल कहली
सरकार ने लुपा लिसिंग अमा येलगा अवाबा कोकदब नते इसासिंग लाइक तंबदा अवाटपा ngakतनी हौजिक इनकम लेते थबक सुफम लेते सरकार ने इनकम लेनबा लंबी पिबिरगदी नुंगाइजगनी कामदा फैमिली अनि अहुम पुनसिलगा लरिबनी नुंगाइब नते तुफम साफम असि लेनिन कारगा लेबाक फावबा पेटले लेनिन अदुना इसादा अनाबो हेले अदुना सरकारना लेफम तंगताब अमा मफम साना सिलनिंगी अखोई यामना वारे लानसी लोसिनबा सिनबियु सेंथोक लेनबा लंबी सिनबियु रिफ्यूजी गुमना लेबसी थमोइदे यामना कायरे इसागे युम अदु उगेसु फंगरोइदबा चटकेसु यारोइदबा मफम ओइबनिना सरकारना अखोइगी तंगताबा मफम अमा सिनबियु हाइना कैसाम देवलाना थमोइगी ओइबा वारोल कया पाउदम लकले चुचाम पुसे आइगी पुगना फमलमदमनि अदुबु ओगा लोना तुम मखै कांतर इसांग अक्ता जेलागा मफम जि लैखोजे लैरबनि कोसो खालुबसिदा वाखनजिदा इखोजे पुरा सैदांगु दुमाना पुरा इखोजे रिफ्यूजी पुरा दुमाना खोजे लैबसे थमोसे यामना हाइदि काये अदु कुकीसिंगना युम मै थादना तानथोखरबा खुंद्राकफम केंद्रगी सादु यंखुमानदगी छेदु यंखुमानदगी हौजिकना सोमबुंग रिलीफ कैंप संगफम लौदुना लैरिबा मसागी सही हुंफुमारम सुरबा मियोय अमा ngasi नोंगालकपदा महाकी कादा सिदुना लेरमले हौजिक लैरिबा प्री फैब्रिकेटेड हाउस असिदा लैरिबा मौंग असिदा लैरिबदी मसा खरा फट्टब सिंगदी तुमना सिरगनी हाइना इनमेट सिंगना फोंगद्रोकले ngasi लैखिद्रबा मियोय अदु खांगेम बम मनी मैतै कौई थौदोक अदुदा अदुगा मरी लेना खाइदेम इभोल कौबा इनमेट अमना फोंगद्रोकपदा प्री फैब्रिकेटेड हाउस दा लेंगाकना पीबा मोपाक लेबाकदा थारगा तुमबदा हेना मसा मौ फना लाखपसिंगसु मसा सोक्सिलकले का मसा मसादा मियोय चाट्रुकलोम लैरिबा रिलीफ कैंप असे मनम नमथिबा पोथाफम लेतबना वाखल नुआइतबगी सांगसु यामना वांगले हौखिबा नुमित हुमनीगी मनुंगदा सदु यंखुमानदगी लाइसम रोहिणी कौबी नुपी अमसु लैखिद्रे हौजिक चथरिबा असेंबली मिफम असिदा खुंजासिंग असि मसा मसागी मयुमदा हंजिल हन्नबा खनबियु ओकोंदा ओक लोइबगुमना नोमगी चेंग खरा हवाई खरा पीरगा चानिंगबा चाजनबगी खुदोंचाबा पिबिदना थमलिबा मोंग असिदा मखा ताना थमगदबा ओइरगदी इनमेट सिंगना नातै चादबा इहो कया संखिलकनी हाइके धनंजय थौजम कौबा इनमेट अमना रिलीफ कैंप कैंपस असिदा मिसिमिना यौरकपा नत्रगा इमुंगी थौरम अमा पांगथोकपा यानबा कम्युनिटी हॉल अमगा कैमेट्रियम अमगा साबिनबा हाइजबदा थौदोक थोलकांदा खनसि हाइरि थौदोक थोलकांदा ऑफिस सिंगदि ऑफिस कारक तबना सोमबुंग खुंजा सिंगदा हाइजरगा थौरम पांगथोकले हाइना पेंदबा कयासु फोंगद्रोकले किबो अखोय लांजेन नजराबा अखोय मयामजिबो अखोय मयामजि युमदगी फिरोन बोक्तो हुंतोगा इसाने छेचरिबा खुंगाव फुट खरजी खतंग छेलगा लाक्चबने ngachi बोक चाही अमा फाजले था तारा खरे हंजले मसिगी मनंग द गवर्नमेंट ना लाइब्रेरीबा victim ओइरिबा लांजेन नरइबा युमि कै मै जावरबा अखोयगी मोजा फुरेट अम लाइब्रेरी यावगिद्रि हौखिबा फेब्रुवारी 29 दगी हौदुना थासगी अहुम फावबा नुमित मारि सुमना रिलीफ कैंप मंगा द सथरकपा थांगता योगा फोक सॉन्ग अमदे लाइहराउबा डांस तंबीबगी थौरम स्पाइक मिके हेरिटेज क्लब अमदे मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर न सिंधुना सथरकपा वर्कशॉप प्रोग्राम ngasi लंबोई खोनांगखोंग द लेबा रिलीफ कैंप ता लोसिनख्रे लोसिनबगी थौरम अदुदा पद्मश्री डॉक्टर इलम इंदिरा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर एल देवेंद्रजीत शर्मा संगत एकेडमी अवार्डी सौरापम हेमंत अमदे लंबोई खोनांगखोंग रिलीफ कैंप की कमिटी इंचार्ज हिरोम निंगथेमसु सरुक याखे वर्कशॉप लोसिनबगी थौरम अदुगा मरी लेना मणिपुर यूनिवर्सिटी की उमंगलाई हराउबा डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर nganbi chanuna phongrokpada hojik mairoi singna tamnariba common oiba subject khak natana culture bu yokhnaba thangta tamba aksang phana thamnaba yoga tawba amadi tongan ba culture gi lamda laiba thabak thorom sing yokhnaba honabada workshop asi pangthokpani workshop program asi padmashri dr ilam indirana lusingduna lamboi khonangkhong relief camp ta laiba angang singda lai haraubagi jagoi तंबिकी लोइना नेकोलागी
Gulab Higher Secondary Relief Camp dana yoga experts RK Koireng na ayuk pung taruk tagi pung nipan phawa numit mangan is the yoga gi oiba Mahi Singh Takpi Tambiki Wangjing the Leba IRE Relief Camp to Leba Mahiro Singh dana Manipur University of Culture gi oza Dr. Pesor Sarmana Lusingduna Thang Tagi Kangun Singh Tambiki Irom Majrao Model School dana Mayang Lambam Mangang Sanana Lusingduna Mahiro Sanirom da folk song kaya amasu Tambiki Akampata Leba Ideal Girls College da State Amasung National Award di Oiraba Longjam Hemolatana Kutsa Haibagi Lamda Relief Camp to Leba Maunha Singda Pisa Lonsa Amade Embroidery gi Matang da Takpi Tambi ki Haike Housing Manipur Oiriba Tangu Lita da Pim Masida Relief Camp ta Lanjina Dunu Leba Inmet Singi Wakal Sing Kardang Oribasu Pota Hanabagi Pandamda Asigumba Kongtang Asi Paket Pani Loidana Numit Mangani Sumna Satrakiba Workshop Program Aduda Utkiba performance sing dagi khara khangatlaga ngasi losinbagi throm asida pukhatuna utpane haiba wahamsu thamki Riksung Rain Kali Adu Mangani is the Moy Pamise, Culture Git Hogan, the Cam Tao, they have a Moy the Pire, Kurung Kazamba or Jaguru Masakamba, Mama Halaman, Musi Zanba, Adu Luina, Alagi, Matamka, Volai, of whom Sumangang, Guru Kuramba, Luina, Haibadi, Taxi Kaji Toglon Bebhat, Aduga. Nakalamuramda Thormadur Sarugyakiba Padrim Sewadi Dr. Ilam Indira Hai Manipuri Culture Yokanava Manipuri University of Culture na Masiumba Tabak Thoram Singh Silakpa Si Puning Tawali Masidanatana Kutsa Pangshinduna Yumda Tabak Laite Haiduna Laishinbagi Mahuta Manipuri University of Culture na Paikalak Liba Workshop Program Asida Wakal Singh Kahuduna Isagi Oiba Mahi Haijanaba Honagadavani workshop program asi numit mangani khak pangthok pimota numit tarani pangthok tuna hena wakal losing lehenduna culture bu yokna ba hona manise haina su phongdoke Oinam Municipal Council na konba Ward 9 leiba Oinam khulna leiba maru oiba lambi sing street lamp sing amadi Thaknaba ising Kendragi MLA Amadi Marilena Department Sing Numit Training Manunda Sem Salanaba Ming Zangi Rectragadi Akan Bukung Kaya Sangsilak Payai Haina Tangley Hada Manipur Kanbalup TAMKL Tamkal Oinam Ki Advisory Board Ki Secretary Dr. Oinam Sawa Maitina Fongdorli Wapam Singasi Tamkal Gi Thomising na Oinam Gi Lambi Thong Amadi Asat Oaks Jing Coin Awat passing coin Satuna Yangsin Baga Mari Lenana, Palmishing the Pongo Kibani, Dr. Sauna Makata Haikibada, Oinam Kendra, Mamang the Kakiba, Mute Singna, Sebi Sabiramba, Matamda, Pazana Sembiram Daba, Oinam Katil Dagi, Oinam Mamang Irom Pawa, Kilometer Ani Sangbalambi, Oinam Mamang Lekai Dagi, Yangoi Karong Pawa, Kilometer Manga Amadi, Oinam Water Supply Dagi, Oinam Ong Lekai Power, Kilometer Makai Sangbalambi Singasi. Matam Gasanaba da Atubada Sambio, Lambi Patamana accident Kaya Tokre, Zarangna population Sing trying to Rom Laba, municipality area, Oiraba, Oinamda, Maigi, Singi, Lambi Tongi, Pim, Asukimatic Patana lady, Atopamana, Oinami Marueba, Lambi Singa, Street Lamb, Haptamana, Numidanga, Satok Sasin, Tawada Kodong Sa, the Bakaya, Mayonari, Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na Yum da Tagnaba Apaba Ising Pigani Haribasu, Hauzik Power Oinamgi, Mapam Amata Ayamba. Water supply gi ising yohunba ngamdana leiri hariba sakot thorangi matangda sothariba award pasing asi numit treni phawi manungda oinam kendra gi MLA amadi mari leinaba department singna miyeng sangbiu amadi semgat sagat piu karigumba haijariba sing asi thabakta othok piraktaba taragadi maduda tholokba afabata daita khudingmak mari leinaba authority na pugadabani hairi pinana honabada tinbiri bang asi oinam de lebiri bai pai cha khwai tarana mating pangbidana aikoi ningan naba leitana aikoi ngasi tanjariba thoram thodang lambi semnabagi wafam se ngasi dagina hapta ama phaugi manungda lambi semnabagi chap chaba action taken do lokho pirta taragadi tongan ba action koi oinam gi praja khudi mangna magi thamoida leiba wakhalon sing ado koi phongtoraga mari lenaba authority gi kudong chaba logjaraga aikoi na lambi thingmani khangde lambi tokhaibani khangde masigi wafam si taurasi haibagi adu wakat adu aina mayangi mohut sinjaraga tamjabani JMM bribery case gamari lena Supreme Court na takiba warepu Prime Minister Narendra Modi na tramna okre warep aduna
clean politics purakpada amadi system asida miyam gi thajaba hengal halgani haiki legislature amada speech ama pinaba natraga vote ama thadanaba MP singna amadi MLA singna senja tumja tawya de haina Supreme Court ki bench samana ware pikibani Judge Tarena Sawa Constitution bench aduna lising samapan marpuda nipanda JMM bribery case ta Judge Mangana Sawa bench amana lokhe ware pusana hankidre MP singna amadi MLA singna legislature da speech sama pinaba natraga vote ama thadanaba bribe tawya haina Judge Mangana Sawa bench aduna ware lokibani Judge Tarena Sawa Supreme Court ki Constitution bench adugi members sing the Chief Justice D.Y. Chandrachud, Justice A.S. Bopana, M.M. Sundresh, P.S. Narasimha, J.B. Pardiwala, Sanjay Kumar amasung Manoj Mishra ni hairi. Delhi High Court ki expansion taunaba court aduda pikraba maphamda Arvind Kejriwal ki Aam Aadmi Party na party ki headquarters oisin liba adu lagliba June 3 phawai manungda vacate taunaba Supreme Court ki bench amana khangan khre alternative land amagi damak AAP na the Center's Land and Development Office ta apply to yagani haina su khangan ki Chief Justice D.Y. Chandrachud amasung Justice J.B. Pardiwala amasung Manoj Mishra Sawa bench aduna haikibada application amadi communicate ki process taunaba L&DO dasu haijaragani AAP nadi mafam aduda makha tana leithanabagi hakti leitrabani hairiba lamadu Delhi High Court ki expansion project ki damak pikrabani additional court rooms amadi Rose Avenue Court ki building sanarabani court ki order aduga mari lenana February 3 da pangthokeba AAP ki meeting na alternative plot ama pu pirabadi tha ani gi manungda vacate tawgani haina warep lawki Chief Justice of India D.Y. Chandrachud na haikibada kanana su lob khutta paiduna sanaba ngamde political party amana karamna masumna tawba yabage lam khosin ba punamak laktokadamani public amasung citizen singna sinanaba lenadu Delhi High Court ta pigadabani haiki Hojik alibada morwe pau amona pijari Tagni Thoisuba Manipur Legislative Assembly Bifamgi ngasi marini sanba numita House na bill taruk pass tawkre Systematic Voters Education and Electoral Participation gi matang da awareness program pangtokre Numit mangani sukna relief camp panga da satrakpa workshop masli losin kre Loinana JMM bribery case ka mari lenana Supreme Court na takiba warepu Prime Minister Narendra Modi na taramna okre nasigidi image forum sandok sa matang sa lojire miyambu amuk kana khurumjale